قلت ديمون سوار فوت العسلامة نون عندما تلام غير تذويل تاكيني أراد نوين نكي كذوم داكوليو رشيد حموتاني تسوالم ارتمينو سورفتا نفذا avec quelques petites difficultés techniques هكذا كيني mais normalement ça peut aller. La سلامك الرشيد أم كتسيليض vous allez bien. لا بأس الحمد لله يسلمك يكشي لاباس والله صافا الحمد لله هذا قمة تذويل تكييدك توناثين ان شاء الله راه يفيدنا وإذا راد راه غادي والين وإذا راد يدفع عن تذويل تكيني ادنا وين غاف طاس قحريشن ادنا وين غاف حريش تمزوالو تدنو غاف تمليليتي عدان قال لا جي اس كان كذا سكيكدا et تربح لا جي اس كان دونك سي اون بون شوز عندنا وي فلاس سورتو كنت حضرت تمليليت قلنا له من زون نوفمبر عندنا وي في الكالندري اذا شي صرا لا جي اس كان او تربويا عني ظن عندنا وي يعني بالك في الميركاتو ما الا كرا جديد واخيلا الا كرا جديد الساكنين دي لا جي اس كا دونك ادنو ولا كويس فتيكينيا دونك انسرد نزوير رشيد ما تبغى نزوير غاف تمليليت كيض اللي سكيك دا كو جي اس كا ام كي تسوالا ام كي تعدى لي كونسيكونس سكي بوزيتيف سكي نيجاتيف ما تفهمش غادي تفكر ان اناليز في اللاس اصوات غورك. Bon, l'analyse pendant l'équipe elle a fait, bon, elle a dominé les débats. Oui. Contre une équipe, l'équipe Skikda ou Send, déjà ils sont en pleine crise نفني راحين باش pour limiter les dégâts. وقالوا ساعنا لندن يروح واقيلا. يروح يتسن il a été remplacé par son adjoint. D'ailleurs اسميس اسمي الجمعة les supporters سكيكدا فغن روغري. Oui, voilà. الطلب نروح نركل la direction actuelle de la GSM Skikda en même temps السطورن أدس تكبر اسميس une société nationale pour prendre en charge l'équipe. Donc ils sont venus déjà les Roulin, c'est juste après le mercenaires contre Nad Roulin, chemin de guerre Tiziouzo. Donc pour éviter la pression, voilà un peu le match. Pour revenir au match, jusqu'à la fin, une bonne première mi-temps. Elle a fait une mi-temps assez intéressante. Il y avait beaucoup d'occasions, mais bon, malheureusement, il y a encore ce problème, Marslet. Je ne sais pas, l'équipe a besoin de les actions. على خاطر لقينا صح même après 1-0 زالت ليكوال توالي هذا الماتش المولودية à la dernière minute ils se sont fait rejoindre. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que Agdiner Zrev a jusqu'en deuxième mi-temps ça يعني la possibilité باش تصنع match. Mais c'est quoi ça, le dernier geste, il manque toujours un orteil pour mettre un but. Donc mais bon, disons ça a été quand même on avait quand même une équipe qui avait un fond de jeu, une équipe qui s'est montrée patiente, ça a joué un peu sur les côtés, ça a joué dans l'axe, ça a joué, mais bon, mais ça reste toujours il manque toujours le dernier geste pour mettre un but. Donc, voilà, ça a été laborieux.
sur le plan de vue résultat. Mais disons que dans l'ensemble, la JSK a dominé un peu son adversaire. Même, yani, elle n'était pas à l'abri d'un retour de cette équipe de Skikda. Mais bon, le plus important fera, c'est lié surtout avec un match avec un championnat à 38 journées. Le plus important, c'est de récolter un maximum de points, ne serait-ce que pour la phase aller, parce que pour éviter que le doute s'installe, fera مازال مشوار يضال ماشي يعني كان tout de suite calme. Mais l'équipe elle est en train à mon sens, elle est en train de progresser. On commence un peu à sentir qu'il y a quand même cette volonté d'aller de l'avant. Il y a quand même un petit potentiel. C'est aux joueurs de prouver. Mais bon, pour le match d'hier, pour revenir au match d'hier, donc. Mais vous voyez qu'en attendant Ben Sayah, c'est un peu l'équipe type de la JSK qui s'est dessinée. Tu as Belbot comme titulaire, Winef Smith sur les côtés, Ben Sherifa, Winef Kerroum, dans l'axe tu as Sayoud, Winef عيد عبد السلام يتلمس بن عديد بني بن شعيرة c'est un peu mais voyez l'équipe est en train de se dessiner Florent Zarapi avec le retour de l'Arfi qui peut apporter un plus mais disons que on peut dire qu'il y a un problème plutôt l'équipe est en train de se mettre en place bon السني effectivement fera كيدينا لافاني هناك بالليك الفوتبال مثورة ما تشمونا من 1960 d'un côté c'est الحق fera le plus important c'est que l'équipe إلا قد سعوا وزعما كيسقر استقباليك لقد سعوا la profondeur sur le banc parce qu'il faudrait trouver des remplaçants de qualité. Bon, pour le moment, l'équipe ne se plaint pas trop. Mais bon, vous avez oublié qu'il y avait aussi donc des gens qui sont il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Un avant-centre et l'équipe a besoin d'un avant-centre et surtout, elle a aussi besoin d'un meneur de jeu. Celui qui est capable de déstabiliser une défense. Voilà un peu. Bon, l'Enkaïnek اسميس حديد شبير بي حديد سيتشل c'est-à-dire que زرير لي ماتش اللي يلعب حديد يفكا يعني ما هو لاسيورونس لونترينور ذا شو المعنى سك السلجي اصلا ما يزرع باللي ما يسعى سميس ما يسعى كارتان بيتينس بليسي انا سسبوند انا يزرع باللي il peut compter sur un joueur, sur un gardien de but. Hadid a apporté de l'assurance, humanisme, mais il a fait la vie comme elle dit. Mais ضاغب يرنا يفا شويه
طمانه شويه لهنا اي لونترينور يزرى ما يزرى باللي ازكى ما بن بوطاقي يسعى كرا لي بروبليم دو بليسور ولا دو سسبونسيون ولا يزمر هذا يخدم هذا يسعو يزرى باللي يسعى بالبير يسعى ان غارديان دو بوت راي اساس وشباك يزمرن يعني يتكل في الناس. فوالا ان بو بور ريفونير بور ريزومي ان بتي بو. ثورة ليكيب تاع الصواب 18 بوان مي il faut gérer tout ça parce que la Académie كان باللي pour revenir un peu à ce mercato au calendrier قدينا صح المشكل سي لو calendrier parce que ترى اسكو نسعى لي joueurs non d'une manière générale parce que d'abord il a qu'à se former في الحاجة واحد d'abord les joueurs étaient perturbés la préparation plus ou moins perturbée donc il n'y a وقلنا ما نسن dans le dans un cadre العوام اللي عدى parce que avec le Covid le retard de la compétition لأن أطاس الحاجات بظن أن إذا السجي ça sera difficile pour un entraîneur de donner un truc pour un entraîneur de vouloir garder les mêmes joueurs, la même équipe. Voilà un peu le match. Justement, bon, l'avant هضرت في تسقارن غف le calendrier surtout immédiat parce que زريض اتسورار لاجيسكا كونتر النهد le 6 واقيلا ومن بعد سورتو يتردد في الماتش كونتر كونستانتين واقيلا ديال اليوم بعد ابري لو ماتش راه ديالين كونتر الستاد ماليان هناك لو يهضر لنا ناس بغان لو ماتش كونتر سي غادي تقرب بول نفوق في تروح لاجيسكا غير المالي يناد نكونوا ويتعجب على تمثال تاكينيا كاس كي سباس يعني يا كومام اون كورديناسيون خطايا لا نتسا دابور لو ماتش سي اس سي لا ليغ نا با وراه يتحبس ما يلعب مي يفقد الاخبار وراه يتحبس مي يفقد الاخبار يفقد الاخبار واقيلا لا جي اس كتظلم باش كني هذا تقرب للماتش الثاني اي بون يفقد داك اللي اول يفقد باللي لا ديريكسيون تبغى من تا يبغى راه ديجا كايني داير مازال كايني سي بوزي لا كيستيون هيكي وي ابسوليومون نتساوي بغا راه فاشو يناياك باللي دابور الماتش اللي ابريل النهد يلاق خطر ثورة يلاق الزرد باللي اسلغمي ويسعر الوقت اللي هكي ليكيب وي ويسعر الوقت لي ماتش ريبيتيسيون كومبلي خلينا تسيد السني ودونك الور لعب النظلي هكا وي الساقي ساعة بون ثورة ساعة اون سومان سي بون وي ils vont jouer samedi contre النهد سي بون Oui. Mais quand les matchs se rapprochent, le match ils ont joué mardi, Macron, ils préparent ce qu'ils gagnent. Où c'est une erreur. Le match est le 6. Le match est le 6. Ça va le 6. On va tu demandes le 9 pour jouer le CS. Même je peux pas le CS. Oui. Oui, on a ça, Yougal, il n'est pas que d'ailleurs, il s'appelle la conférence pratique de la Khamis. إنك كيني إلا كزرم باللي سايغ الماتش ني كونتر الستاد ماليان
d'abord, il n'est qu'au Gada contre CSC sur les blessés. Donc, même les blessés qui sont contre le CSM, qui sont les blessés dans Massine, il y a le Covid. Donc, il y a des تمثال يزمرنا هذا السفرنس سميس السوق من لي بروبليم باش هذه وضع وزيد الرياس سيك زرد باللي الاستاد ماليان الساقي بون الاستاد ماليان s'est qualifié pour les demi-finales du CHAN يلعب هناك كيف في نادي الكاميرون زرت شحال لا سو لي 23 ماليان شحال لا استاد ماليان لا 12 voilà une équipe dans l'équipe ça veut dire la JSK تلعب contre le Mali local absolument donc ثورة دينير voilà المشكل ينس c'est que l'équipe elle est en train de il veut mettre un peu tous les atouts de son côté pour arriver à Bamako avec tout le groupe déjà Kagi يتمنى ان شاء الله ويتيلي يرى un blessé dans ma machine contre le net. Donc, il va يصوب المرغوفيس هذه يسعون الجروب ينس au complet. Donc, ثورة منتا moi, il n'est pas question que je joue un match. Il n'est que d'abord, وراعي داخل من البروغرام du match الماتش اللي وين في سميس السي اس سي باسكو انا ما عندناش من زوارو اقرانا نتدو اون ايت اون ترين نافيغي ا فيو وي اقرانا زراره من المتعب لا 13 14 جوني اي بي اونتر طون تصوض لو تروك اللي voilà un peu le problème. Voilà un peu le cheval dernier. Non, je ne joue pas le 9. Il n'a pas envie de jouer le 9. Voilà. Absolument. J'espère qu'il a son modèle. Oui, على كل حال. فكانت voilà tout كان يدفع une information de la page Facebook la JSK عندها تخبر باللي annoncer le recrutement Guillaume Murer يوم يقارن Kilonga Pam Glody c'est un Congolais يلول دوك زكواس 8 غشت 1999 يستنى يون كونترا يون العقد وسكواس لا يتورار ذي تربعت تونس يوم يقارن ساس شبا زرا غير ما تسنط يورا لكني انا خاطر رشيد والله ما صنف ولكن je sais qu'il a fait partie des équipes, il a fait partie de la sélection nationale des U20. Oui. Il vient de la République démocratique du Congo, oui. Donc l'ex-Zaïre. Oui. Il était dans une équipe de Sheba de Tunisie. Franchement, دينا صح والسينارة تصفل الجوار qui bon نثني صغير. Une chose c'est qu'ils étaient en négociation avec le Congo, avec Winaf, ils étaient en discussion avec l'Omoté ni le Ghanéen, le Stef. Oui. Parce que Stef a mis le paquet aussi sur le plan de vue financier. الذي يلعب يروح يلعب في تونس لايس
Salomons, l'équipe Guy, non, Salamoun, je crois, l'équipe tunisienne. Oui. Donc, fera gagner tout de suite Smith. دقيقة سميث نتا يروح غادي يلعب والله سليمان قال يروح غادي يلعب والله سليمان زرد انا ولا ترينر والله سليمان كاين تونس زلفاني bah on retrouve Zalfani. Et apparemment on retrouve Zalfani mais apparemment في الحساب يسلم سعير نقل يبغى سي زلفاني qui a tout fait aussi باش يفيف كي مستمرتيت كوكي ونيلا نفيستيك فوالا لا جيسكا لا ضاغن كذا un Camerounais qui est en train de jouer actuellement la coupe de la CHAN mais apparemment يدهني في الوقت خاطر نتا يلعب وسعنا الطون هذه باش هاد واحد السنيراش كاع لو تريك اللي كونسونطري واقي قرناس تريك دومغو نغوا ابمو oui donc واقي ستال واقي ils étaient en contact avec un Congolais qui devait venir de l'équipe de Riga en Lettonie et ils étaient en contact avec un Malien même si يسال النساء لافان نقل يبغى الكاميروني باسكو داير ما تبعتش طوح لا كونفرنس بريس من الخميس فلات مسالت ناس ناس في الماركاتو كاينين غاس كاين لو بروفيل qui vous convient le mieux il n'est qu'apparemment les Camerounais conviennent mieux la Gisla donc c'est un peu زرير بليك جي فهمها بليك يبغى اداوي ابموني مي ابارامون يدهميت الوقت باسكو ابمو يجي فيه يلعب في يلعب في اسميت يلعب في افيك ليكيب ناسيونال لينس في لو شان كي سو ديرول au Cameroun voilà un petit peu يسلم اسعير oui dans l'ensemble le mercato. Mais là on sait qu'il vient d'obtenir une deuxième licence. Oui. Fegui, elle est réservée pour un franco-algérien avec l'exclusivité d'Ithagaran l'émission. D'accord. Arrête de faire Smith. Arrête de faire Smith. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Voilà. Alors, bon, pour la programmation à Kiné, ça ne touche pas que la GSK. Il y a les autres clubs, bien sûr, qui sont touchés, mais même même Tirbouya, بدات عقون تربويا نتولي المولودية نتولي ميم سير بها كروشي دكو خامس داش تسوالي ضاكو دكوها كيني رشيد زريبة ثورا ان اكزومبل ثورا جوستومون افاه سير بها كروشي لو مولودية il reste sur 2 nuls à domicile et une défaite contre le Watt. Oui. وذكرنا فلاس وكرنا فلاس هذا شكرنا في جيسنا. Et mais apparemment Naghiz il est convoqué Azka باش Azka d'après quelques informations diffusées sur le net il va s'expliquer quand même sur ce qui se passe. Mais Toura il va s'expliquer ce qui se passe. Toura ما تولك une équipe comme le Mouloudia. Et ça a la profondeur dans le banc, elle n'arrive pas à trouver là. Mais aussi, il a quand même se faire. Tu vois, maintenant, tu as l'équipe Nstef. L'équipe Nstef, elle خسر contre le Mouloudia. Oui. خذ الماتش contre le Mouloudia, فرحت ربح دي سي اس سي entre les deux matchs ربح دي سي اس سي يظل إذا خذ الماتش دي سي ار بي. Oui. ثورة
Voilà, la décomptation ne s'est pas encore faite. Oui. On ne peut pas parler. Tu vois, une équipe surprise qui s'appelle l'OMDR. Oui. Une équipe surprise. Donc, tu vois, actuellement, même si Steve Mouloudia, CRB, l'USMA, de par la qualité de leurs joueurs, oui. Ils émergent un peu du lot, mais sans plus. Absolument. Mais dans le fond, c'est pour le moment, le rythme de croisière n'a pas encore été atteint par toutes les équipes. Oui, mais elle... Miracle pour plusieurs paramètres. Toura, on va voir. Avec ce qui, plus on avance dans la compétition, plus il va y avoir des situations difficiles. Absolument. Voilà. Mais tu auras par exemple Kini, ça, oui. pas en tant que journaliste, mais en tant que supporter de la JSCA, qui regarde la halle, Mazar de la radio, on a minimisé la victoire de la JSCA. On a parlé du nul de l'USMA Abel Abbas, on a parlé aussi, parce que le problème qui se pose aussi, le problème il est là. أنا هذا في المولودية من هذا في بيسكرا. Oui. Et pourquoi ne pas parler de Biskra aussi? Ou la Biskra, ça a l'air. Et entre parenthèses, Biskra, ça va nous ramener les Judinas. Azina Judi. Ah oui, hein? Azina Judi, il a dit. Il a dit 5 juillet. Il a même dit le vestiaire. Voilà. Donc, soit Stegui, elle a commencé avec Biskra. بيسكرا. دونك زاد محمد مازال كيني مازال غادي ذريغ وغادي نصوضن وغادي نصوضن يعني لي زيكيب وغادي بونت لو ريتم دو كروازير اللي نسنت مازال ثورة مازال كتشيني بس s'il y avait cette différence. Les résultats, Mohamed, il n'y a ou lèche de gros scores. Oui. Il n'y a pas de gros scores. Donc il n'y a pas encore cette différence. Depuis le début de la saison, il y a 3 ou 4 matchs qui sont terminés par un score au fleuve. Mais sinon, ou lèche. 1-0, 1-1, 2-1, 2-0 maximum, 3-1. Mais la décomptation ne s'est pas encore totalement faite. Parce que pour le moment, les joueurs, mais pour le moment, donc voilà un peu. Mais j'aurais aimé aussi qu'on en parle un peu plus sur ces équipes-là, qui sont accrochées plutôt que à chaque fois. La JSCA, ce n'est pas une équipe comme toutes les autres. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, Smith, voilà un peu ce que j'ai sur ce plan-là. Mais bon, voilà. Mais pour le reste, attendons pour voir. Absolument. Il y a 2 matchs en retard is programmés la Ligue de football professionnel et Ouzkan, le 3 février, l'Olympique de Médéan. CRB أكد الثورة د المولودية للجزائر دونك من بعد تصفي كرا
تسويعت ادفين امك راتيلي ارزات ادفين انت ديجا لي زيكيبا كاينين ذا شي ترازون لا جي اس كان لي ماتش يدي سدون ما تبغى ويدي مازال وتنتورارا ومن بعد نكومونتي شويه فلاس الرشيد اكثني دفكا ذا كاينين دونك يتراجون لا جي اس كان الناد لا دوزيام جورني لا تريزيام جورني كونتر قسمطينا لا 14e journée درزون روليزان ذاكيني لا 15e journée ترزو لا جي اس كان غال المولو ديال الجزائر 5 جويي بوتيتر نورمالمون دي ناس دوميسيلي المولو ديال الجزائر ومن بعد درزو هذيكي لولمبيك دو ميديا فو با اوبليي لولمبيك دو ميديا تسندكم كان ويسينا كاكي الكلاسمون ومن بعد لا جي اس كان اترزو غير السطيف هكا تزرع يعني السورار مليح قالت ربويا يتسورارن مليح دونك لي 4 جورني كاينين تصعب لا ميسيون بو لا جي اس كان ومن بعد لو اس ام بلعباس اترزو غورس لا جي اس كان لا 18 جورني وهذا درزو غير ذاكينا ديرزو لو بارادو ديرزو هذاكي قبل هذا ديالي لو روتور ذا شي السواليض الرشيد ذي تملي لينا كاينين ايدي يقولن بور لا جي اس كا ذا شي السواليض ديكسن صعبنتنا سهلنتنا امتي السواليض اسكو صعبنت سهلنت جوستومون تسواليض اقلنا نروح حسن لو 6 نلعب النهد هي فيغالد اون بوس وين في لو سي اس سي ولا انت ورا غادي يسعى لونترينور اون شيف اون اتوندون مومون يبغى يبر لا نوميناسيون دو نوفيل اونترينور اون فا روسوفوار ليزان كي فا فونير باسكو حوايج لي بوا رد كلام واحد الكالندري ان انستون باش هذا ديالي غتصور الشطوح باش هذا ديالي هذا تيدوالي دونك روليزان ومن بعد المولوديه غترزو غورس لا جي اس كا فوالا donc il nous reste beaucoup de matchs. Oui. D'ici la fin de l'année, il y a beaucoup de matchs qui sont difficiles parce que là tous les matchs sont difficiles. Oui. C'est clair. Oui. Tous les matchs وعريف mais إلا كنخدم إلا l'équipe تخدم voilà. ومن بعد نروح للمدية qui est en train de bien marcher نروح على السطيف. Oui. bon إن شاء الله كانت تكمل كان ديال لا لونسين سوسينا لا تلعب في الناريس أدنو غاس الريزولتا. Oui. نروح لبن عباس ومن بعد نراوي الماتش دونك سي تو افي سي تو افي équilibré et c'est pour ça que le problème محال ان كاين البروغرام هكي ثورا سي اون كومونس لا 13e journée ومن بعد 13e, 14e, 15e, 16e journée sur un rythme de un match tous les 3 jours. Et la les joueurs, c'est un peu difficile. Voilà un peu le truc. C'est ça le... Voilà le souci majeur. Oui, absolument. Donc, ذا شي تبغي تدار نظن ما تبغي نباسكولي من بعد ما تبغي نباسكولي pour permettre aux autres نحبس pour une petite période هكاكيا on va faire une pause pour permettre ويدي يبغى هذا التسقسين تسولن سفايبر هكا اخذ مكا. Voilà, il n'y a pas de souci. Je te rappelle sur Messenger. Akin Sioula sur Messenger. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord.
دونك on va basculer un petit peu من بعد ما تبغى هذا تسولم هذا داويم ما بغا ما ديني كرا تسقسي مع رشيد سورتو رشيد انت الى بلو انت يزرا انت مسل كثريو دونك قيمة ديدنا عندها هاد نواليث هاد غال الكونتاكت رشيد هاد نوال غير غورون باش او نفكتونيت باش تزمرم هذا تسولم وهذا ديك ميدنا قيمة ديالنا أزول صبرا كان شي طوح دورة دو على غورك ها صبر شي طوح دو على غورك اصبر شي مساء الخير مساء الخير نياك صبر شي طوح دو على غورك فوالا اصبر شي طوح داكور اوكي فوالا صبروتا كاين شي طوح نوغال بايطرون كونتاكت رشيد ومن بعد لو غادي سوالن هذا يدنا الو رشيد رشيد السلطيد الو رشيد الو السلطيد رشيد سلاك نعم دونك اخلاق الا ويلا نيذنا هكا كي ثورا وزرا غير مازمر غادا تطفى لا فيديو زرا غير انا انستون زرا مازمر غادا كي تفاصل لا فيديو جو في اسيي كومام زرا غير اكين السيوله اكين السيوله اون فا فوار سي سا بو سي سا بو الي هكا الو الرشيد زول عسلامة اكيد عاودة اكيد عاودة اكيد سيولا ابل فيديو بالك صافا مارشي سلام مولاش التليفون مولاش رستو التليفون دقيقة كان دقيقة فوالا خمكانك تشيني تروح على لهنايا صبرا كان دقيقة باسكو في دي ريغلاج باش كني اني زمير انا مسول ذا رشيد on voudrait bien sûr la vidéo si on peut l'obtenir par vidéo pourquoi pas خاطر قال لي ضرا عندنا بروبليم on peut pas l'obtenir par vidéo appel vidéo messenger il y a un problème voilà il y a un problème voilà il y a un problème donc نسول التليفون كان وخلاص سورفوتا سي دي بروبليم تكنيك تسويلات ذويكين ساعة هذا رشيد دونك فوالا دونك رشيد on reste par téléphone hein on reste par téléphone هكا وي محمد داكور اكيد سلا اسمح السد الا يا كيلكان كي نوز ابيل هكا تورا دونك انظر انوا وكيني ازول انوا غادي سوالن نسلمك أزول مساء الخير دابا نتساعد لا سلامك حكيم سي باري حسين سي باري انا حسين انا مسفهم كان انا مسفهم اون بون شوز اون بون فوا بور تو ماشي تشميض واذا راه يسولن داز تقصير داز تقصي سي با بور سيكسبريمي سور اون سيتياسيون هكا شي حاجه استقصي داك غادي تجاوب الرشيد نا تجاوب عنك يا با بروبليم اصوات غورك يربح داكور فوالا داكور يبا مساء الخير دابا نتساعد مساء الخير مساء الخير دا رشيد لا تسلمك دونك عسلامة ديني ذا شو تسولم يعني هزتنا دا رشيد كتشيني كيف ام كي سوالم ذاك ليكيبا ديال لا جي اس كا سلام هذا لافا هنا في الشامبيونا وي شو تمولين زعما هذاك دي جوناكي
Mais jusqu'à la fin du championnat. Bon, pour le moment, ça va bien, mais par rapport à Darachid, c'est l'expérience, la GSK, je demande ça à la GSK, d'ailleurs, c'est très bien. Rachid, Slidasid. Slid ديال حسين. ثورة pour dire ذا شو كنا نتمناه نخاضوا en tête. Mais bon, نراك اسمع ما كان الرشيد اسمع ما كان الحسين إلا قتلوا هذه كوبي غادي يسال نصنيضنا فوالا باسكو زميرا كي ديسل فوالا كمل وليد كمل. Nirak, donc, la JSK est capable d'arriver à savoir elle peut jouer le podium. Oui. Parce que Fera Nirak, avec le renforcement du Congolais Yegi, oui. Terno avec le milieu de terrain offensif Yegi. Oui. Et les jeunes équipes qui sont en train d'apporter un peu quand même leur... il faut leur faire confiance. Voilà, ils sont capables, ils sont vraiment... Mohamed, je ne vois pas pourquoi on serait غير مدنا فيها أهضر مدن تسكن القمة إلي جون مصطيف وتسكن القمة وكذا نكني. C'était jeune. Aime les trucs de Stéphane, mais moi, avec la JSK. Oui. C'est tout. Smith, voilà, c'est. Smith, c'est. Il faut faire avec, c'est tout. Parce que là. Le problème est que tu ne peux pas changer tout le monde. Oui. Parce que sur Afghan, ساعة يسألني سعير بغانا صوّنا إذا أدوين ما مناف أدوين مما probablement ويناف اسميس داوين من بن يوسف يجمر غادي يوغل. وي ça parle. دونك بن يوسف يجمر غادي يوغل. apparemment il va غادي يوغل. دونك ثورة دقارة يبغى غادي يوغل دونك نتا مي ثورة بن يوسف يفضل سيفو